Bapak Bos Aep, Bapak Kuradinnya ketinggalan di Bapak Kuradinnya mau naruh hayat kumis ayo pada di itu jang nya kehalangan ku tanggal jambu gitu atos dudungan Bapak Haji Adang Polsek Pedes Karawang Bapak Ibtu Dani nu bade hadat mareng-mang pamangku hadat hadir ya jangnya ayo urang sangakeun dina lagu Tanjung Baru Pajeman Pandu aya pamangku hadat teh Majang Ali sakoe cenah ko lagu sajen we heula cenah dudungan-dudungan anjeun saya bah cing urang sangakeun asakut nu bade hajat aya bade hajat cenah ada kawin deui cenah ko ayo sok Tanjung Baru naik kuda-kudan papayungan sareng Kang Awing anu gaduhan toko kalong liar oi ayo Pak Tanjung Baru naik kuda-kudan papayungan ayo palura otok panyoderkeun siap ayo ayo Bapak Anto kapayun Mama Anjus Ari Pak Andro bade salik wae hei ada kuda gadil Ari apana Eva ya kene Bos Aming Limbah Jaya kapayun laut di Tanjung Baru Pak Mantri Bos Tenda kapayun kena kuda kasih Ibu Lurah Ende Tanggulun Timur Palura Tolugai Jaya tempat para wisata atau sebaraya para Amas iya sisir Petawa tempat buat Badan oke Tolugai Jaya bagus Josi sepengapanan luar biasa di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kemalang apa nasib Krisna Lugai Jaya ngaitkeun rasa kahemang konyonyot aya jebak Lugai Jaya nu bager nepayuan saya Taib Jabring di Tanjung Baru Posisman Jakarta bager asa boy ewer amin laut di Tanjung Baru mawa ombak nganterkeun budak kasih asakut kalong liar mah besakut kalong liar kepayuanan anu gaduh tapi jalan ada royo tapi Nordian royo mana bagus josi cepetan asakut gaduh area dalapan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kemalang apa aja pos tenta anu bagus acece di Tanjung Baru ngaitkeun rasa ayah kuliman kali jati anu bagus iya aja jagodek mah langit laut di Tanjung Baru ada dolang sorong udah tempat para wisata Bapak Haji tinggal di kuda para remaja Bos Aming Limbah Jaya Bos mah Aming Limbah Jaya ayah di basisir kota Karawang Pak Mantri Syakir Palura Tolugai Jaya pemandangan nuhun coba api warta para aya hati si kuda nu bagus waduh kepayunan Mama Edang dolar Mama Ade dolar tanggulun anu bager api kosim Cibenying mah angin laut di Tanjung Baru apa api daerah kosim Cibenying apa daerah budak kasih apa daerah Bang Baraleuweung apa daerahna Bang Baraleuweung Cirolu Bos Ucok anu RBS bager Bos Ucok RBS jug-jugan para remaja hey indah sekali
Nona Rizka seorang anggota memakai baju goreng lengkap dengan baretnya. Aduh, gagal barangkali. Wow, waduh. Sungguh menawan kebanggaan Indonesia. Bos Adun. Apalagi Rizka banget, tetap ingat bangsaku. Bos Adun, bos rambutan. Hejo kene. Oh, indah sekali. Hejo kene bos Adun. Udah di pancoran wae. Waduh, di pinggir pantai Apa airna? sambil tenangkan tapal rosong logai jaya ada bagus ayah jebak logai jaya baju oranye Apa beh? seorang anggota Geus anyar deui wae bos odong apa beh? bos Usman jagal ada bagus memakai Hei. baju oranye Aroh ayat ayah adik. lengkap Bos Aming kapayeun. dengan baretnya. Mama Aming kapayeun. Aduh, ayah adik gagal Lelelele. sungguh Apa? menawan hati. Ya. Ayah jebak logai jaya sampai wanang Mama Aming. Wana Karta. Wadana oke logai jaya ano mager Adro. kami bos hebat jaya Hey. bos kami bagus Papa Endah. Dolar. bukan Pemain dolar. Dan mulut. Pemain dolar. Bandar Kasar.
Calik heula. Pun.